Jeffy kumsum ni panga minin real estate agent nilai niya. Dennis hi kumsum ni paninin receptionist nilai ni bokani. California oman niya kumkhat nuwa inne mai turing anin hual tong he nge ni. Polygraph examiner ten zon na som nga chuwang an zot tua. Chungzi nga som ni pakhat chu zanya hian an zot le to na ni. Jeff le Dennis lo lo mangule. Season 2 na avoi khatnan kan tan leta in kopa kon tel ma sobe kan ni boka in chelo dun khop mai Jeff ngai an le ka try Dennis khale tlem chuan ka zam ve deuh ole mi zong zong ma thodik in soi thengem kan tu mong chu ti chuan level 6 thleng oma in thlen thui chuan zona hak ve zel ti hret tu ania poisa po atam zel don ani in du hun na in top san theya ma se zona zo in ni to chuan in chan nge yangai thung don ani do ten sei chuan engkim ma top ani maya a tha ti go ti chuan zalena hian mi pui ma chau ni ravin in chung te de in thlen tha te ma thudik in soi ngai dona tu te nge lo troi om tu te hi lo en lok teang ke hi Jeff nu ka ni e ke hi sem ka nia Jeff unau pa Rowan ka niya Jeff unaw nu Steve ka nia Dennis unau pa ka nia Mike ka nia Dennis unau pa tho Melissa Dennis thlen nu ka niya Hello mo me in nei tu rong mai kan ni lom bale mi palam le mai chram kan kim the mai Ola level 1 a hian zona pa ko ong dona in fret tu chu polygraph examiner hena in chan dan kherlo po khan in chang thei tho ti hret tu ani in ko pa kon tel ma sign ni kan ti to ha chu wangin a phurom to khop mai zona ma su beka kalang o Dennis chan tu rin zona pakhat na Jeff hriat lo hian a wallet mi poisa ila ren kon tuem Jeff tinga chane ren le chan no chu ko khasain ka khia Dennis chang pele la to That answer is true. Pakhat na chuan zota Jeff pon maka ti vak lo apoi ti vak lo em ni ti ve thowe dolak zan hi somnga chu chiang bangin ala to ti ka khia ve chuna ni chu inin kung kai na hian in fair do nem o fair ve thohat beu chuan ka khia ani le inom dun to ti o zona panhina Question 2. Dennis hian abil pek tur dik tak a ve lo ni in khiem ngai to thui vak lo mai tiang o tin ka change That answer is true. Okay. Too truthful. Jeff ngai tho kha real estate agent kan ye ani chuan in khol sanwa mem nuam ve ni mai Dennis khale receptionist ka niya tunge hlo tam zo kang le nia ka hlo tam zo kang Question 3. pathum na I pasal hwal hian nang ma ain poisa ngai pe mo zo kin riam ka ti ngai tlak That answer is true. pathum in sang dika pathum chan tu la oma Wow. don sona nom lo tan don khop maya inge Jeff poisa chu ingai pe mo zo kan ni California nga chuanin tam kho chuak tu chuan tho ri mangai em maya chu wangin chu tiang zonga angai ni point na dik ve rang mai
ole ti zelang o Question 4. palina inu pui Dennis Fred lo pui sa call that in am Yes. That answer is true. That's 4. palin dik le tae pani chiang ai tae engei sei fia duem nia pui sa call that hi chu ne nga ya a chan chu malam hun hi kan khrelowa chuan nia kalo ka khin lo na chan chu kam pani ta na thazok nia ka khriat bang ani I can buy that. kal zelang o je fi du na chan hian sui te de personality hi thwa ka tia ai na ring tok boka je fa dik tiam dik ni mai ro se ke po chu chu ka du chan ni ve tho mai Question 5. pangana Jeff hi gay lo ne rang lo mo tia ngai chang ni to em oh này tụi em That answer is true. wala do la sing khat dong turin pakhat sia chana ngai ta Denise? ngatinge chu tiang chu ni ngai na chan le a chan chu ke ai dang thalanga ain en hem so ka anal 20 chu ka khia ma se ama hian nal lo hi a hlau ma thring ka te Jeff nge chu mi chu ngai dan le soi tu ka nei do wala level 1 ta na atop na be do la sing khatin du chuan Jeff hi chan dik ngai don ni o Question 6. panguk na voi khatal imi papui na hiep to chem No. That answer is Come on, dude. true. Dennis tan chona hadam thlak huai tuang chu ti chon torok sing khat chin hlo to pota ti chon level 2 zona panga a ya bonzo ka umdona dolok sing hi sanga don theina intizel lo nem Okay. ole level 2 hi apa 2 na kan kon ti chuak lenga zona hi abon chho zel dona i en chho zel du chuan video part 2 nai do changa nga ilo en le don nia